Danas pričamo o Krea AI, jednoj od najzanimljivijih AI platformi za kreativne profesionalce. Specifična po tome što unutar sebe sadrži više različitih video engina, nešto za radit slike, nešto za treniranje modela, enhancanje, tako svašta nešto, pa idemo proletiti malo kroz to. I evo nas odmah na stranici od Krea AI, ovdje imamo home, nekakvi feature-i, znači Flux za praviti slike, video AI generation, govori nam koje sve programe imamo, real time za dodavanje nekih stvari na sliku kojih nema, enhancanje, upscalanje i tako dalje. I ovdje imamo tipkicu za learn, možemo tu naučiti svašta, možemo otići napraviti nešto preko tih tutoriala i valjda vrati. The most powerful video models, all in one place. All in one place, Krea AI, diskutabilno. Idemo odmah na galeriju, na galeriji tu se nalaze stvari koje su drugi ljudi radili, onda možete ići tamo pa im lupati lajkove, sejvat. Galerija ima ovdje ove stilove. Stilovi su zanimljivi, nađete tu nekakav stil šta vam se sviđa, tipa evo ovaj stolić ili nešto, ne znam šta bi s tim sad radio. Nešto ćemo odabrati da imamo šta je neko sastavio tu pametnog. I sad ja trošim vrijeme, tražim. Sviđa nam se ova nekakva arhitektura. Idemo to koristiti kao Flux. Znači, on nam ovdje doda odmah taj style, lijepo, super. I napravimo, ne znam ništa o arhitekturi, pisat na engleskom. Building above the house, two chickens bothering snake. Ne pitajte ništa, tako mi obradi. Bam, bam, bam. Ovako se brzo sličice rade, da, u real time. Mislim da traje sekundu otprilike ili tako nešto. I sad možemo pogledati šta nam je tu napravio. Gdje je zmija. Vidim arhitekturu i kokoši, to je to. Ok, ovdje možemo mijenjati aspect ratio. Šta je ovo? Fancy. Vidi, može se i ovako raditi. Napravit ćemo tako. Da vidimo. Our house in the middle of the street. I sad sam na tu foru izbacuje svaku sličicu. Evo, baseball court. Stalno jedno te isto izbacuje. Šta je ovo? Bridge. No, dobro, evo. To su ti stilovi, ajmo još neki stil proći. Evo gnomovi, odlični su, ja bi gnom. Elon Musk gnom. Ugly gnom. Donald Trump. Ništa, sve ovi neki jedni te isti. Super Mario Bros. Šta god otipkaš dobiješ samo hrpetinu ovih gnonoma. Ok, gnonovi, daj, glupa riječ, male shiny stuff. I svaki put moram mrdat ovaj remote control. Daj još jedan. Nije loše. Joystick, da vidimo kako će... To nije joystick. Pizza, donut i... Kak se zove mali burrito nešto. Jesus Christ. Pojavio se Isus na repu, na burritu. Uglavnom, to su stilovi. Zadate neki stil i onda vam sve izbacuje u tom stilu. I uglavnom izbacuje ono što je neko napravio i ništa vaše. Pa daj me nemo, evo, kangaroo. Opet, ma daj. Gallery smo riješili, idemo dalje. Idemo na generate. Imamo generate real time. Two kangaroos and white pig. Ok, šta je s pig, daj mi pig. Ma daj, ajde. Sramotiš me programe, sramotiš me, nisam te ja napravio. Uzem kocku, napravim kocku. I sad dobijemo kloka na kraju ovoga. Ako ovo pomaknemo ovdje gore, bit će tako. Ako stavim... Koju tipku držim? Hoću napraviti da je ovdje kao neko more. On će zna prepoznat da je ovdje more. Bazen, može. Odlično, imamo bazen. Hoćemo, sunce bude žuto, ovakvu zalasku. Znači ovako, klokan 1, klokan 2. Prilagođava se onako kako mi to hoćemo. Nebo plavo, ovdje mjesec velik. Crni klokan ispred mjeseca radi siluetu. Pa daj mi programe, izađi mi u susret. Nije mi trebalo duže od 15 sekundi da napravim nešto. Odlično, u real time-u se mogu slagati objekti i onda od njih napraviti sliku. Wow, evo super. Dobro, idemo na image. Ovo ne zaboravimo, prvo moramo promijeniti rezoluciju. Sad, tu smo za modeliranje slika. Ovdje imamo modele koje možemo koristiti. Flux, Ideogram 2 Turbo, Flux Pro Ultra. Piše ovdje dolje vrijeme, koliko treba 30 sekundi i 114 compute units. Znači svaka ova slika troši masu. Ova je 114, ova 74, 114, 171. Ova troši najmanje. Fluxova. I ona traje 5 sekundi, ajmo probati ovu. Pro Ultra 171 unit koristi. Šta su uniti? Poslije ću vam pokazati šta su uniti, bit će vam žao što ste vidjeli ovo. Čekamo tih 30 sekundi. Dobra je slika. I druga je dobra slika. Ne mogu reći
izgleda poprilično pristojno. Ajmo vidjeti sa običnim flaksom. Obični flaks nam daje brze 4 generacije. I ja bih rekao da mi je ovaj obični... Da, ovo je realizam. A ovo kao nije realizam, nego ono... vješto iskontroliran realizam. Ajde šta? Ideogram. Šta on radi? Ideogram. Ajde da odmah stavimo ideogram turbo. I odmah Flux Pro. Evo, to još nismo. Znači isti prompt ide na sve, samo mijenjamo programe. Nekom se ovo sviđa, nekom se ne sviđa. Ja nisam još mišljenje svoje formirao. Znači tu nam piše šta smo radili, u kojem programu smo radili i koji je prompt, hoćemo retrat ili ćemo publishat to gallery. Znači ideogram oblači cipele klokanima bez da smo napisali. On je zaključio ako su klokani na ledu trebali bi imati cipelice. Onda ideogram turbo, to je kao neki brži. Zašto ova ima klokane gore na povocima? To još nisam vidio. I Flux Pro. A je, jumping, svi su u jumpu, u pokretu. Prošli smo malo ove engine za raditi sliku. Sve je tu kak je, nema se tu šta previše pričat. Idemo dalje na video. Aspect ratio, vertikalno ili ovako ili onako. E sad, mislim, gle ovo. Ovo su danas dodali novi, znači ovo je Hun Yan, nema veze, ajde glupim se. Fast and high quality model, oni kažu. Two kangaroos dancing on ice. Znači ovo ima 512 ili 720p. Dobro, landscape, generiraj. Ovo je Minimax, klasični, probat ćemo i ovo. Vidi, dodali su high low live. Ovdje. Toga danas do podne nije bilo, ali sad, evo, popodne ga ima. To je više za animirane cartoon likove. High Low mi je definitivno najdraži program od svih ovih. Ali htio sam probat Kling i ostalo. Danas do podne smo imali 3 Klinga. Kling 1.6, Kling Standard i Kling Pro. Sad ima samo jedan, znači 2 su šivnuli van. Ajmo napraviti Lumu. Znači, two kangaroos dancing on ice, sorry, this one failed. To je za Minimax. Kako failed? Ne razumijem. Funny, pa evo dodao sam mu riječ funny. E sad idemo kao staviti runway. Bam, i onda ti kaže upgrade your plan. Kako mogu upgradeat plan? Nema dalje od ovoga. Kakva strahota, kakav trošak vremena. I evo, prvi klokani su gotovi, znači two kangaroos dancing on ice. Hun Yon. Malo su mutnji, rezolucija je nikaka. Šta je ovo? Two kangaroos dancing on ice. Na live-u, high low, ne radi. Na Lumi. I izgleda ko nekakav smiješni gif. Ali ovo opet neće. Ja dođem tu pokazati program, ništa ne radi. Onak, šta? Two kangaroos samo, daj molim te, što jednostavnije. Ajde Kling i ajde runway. Ali ovo doslovno, znači ovo treba 1 minuta i tu će biti za minutu. Ovdje gdje piše 10 minuta, bit će 10 minuta. Znači ni minuta, ni više, ni manje. Runway je izbacio two kangaroos. Ne znam kojom forom je napravio vertikalno. Iako mu nisam zadao vertikalno. Evo ga, sorry, this one failed. Većina stvari je ovako bila, šta god sam probao raditi, non stop ima neki fail. Da preskočim sve to skupa, šta ja radim u tom? Radim jednu pjesmu u Suno, trenutno imam nekakve redneke. Ubacim ja fino u sličicu, redneck sitting in junkyard. Šta je sad zapelo gore? Ništa mi ne daš. Redneck sitting in junkyard, ne da. Kakva drama, kakva glupost. Prošli smo real time, prošli smo image, prošli smo video. Animator, evo kako animator radi. Postavi se jedna sličica koja se dalje transformira u drugu sličicu. Može se upscalat, može se tu dodavati, ima nekakvih efekata. Idemo dalje. Edit, click to upload image. Ajde, select. Šta selectam? Opa, CTRL-Z, ne radi. Change region. Daćemo malo ljepše zube. Očito je, stavio sam mu preko usta i napisao sam mu dodat zube. Evo, nije napravio ništa. Aha, sad će. Ovo je već bolje, ovo je već puno zgodnije od onog prošlog. A, tu možemo pogledati prošlu verziju. Ok, nije loše ovo. Mislim, radi isto što i Photoshop. Sad ćemo napraviti da mu kao prstići vire iz tenisice. Što je ovo? Idemo nešto enhance. Šta ćemo enhance? Nemojte se smijeti. Generating prompt. Kako generiraš prompt? Nisam ti još ni rekao šta da radiš. This may take a few minutes. Ovu sliku sam ubacio, sam da se vidi šta sam ubacio i šta čekamo. Slikica je 1400 x 816 piksela. Evo ga, nešto se događa.
Znači dodalo mu je kosicu, pa nije baš enhancalo nešto najbolje i najpreciznije. Prošli smo sad i enhanced. Train. Ovako, ovo je Zdravko iz benda Strom, to je švedski bend, Zdravko je naš čovjek odavde. Ovdje sam izrezao njegovu licu, oni su se slikali na probi, poslali su mi slike i onda sam ja te slike ubacio ovdje da istreniram ovaj model kako bi on mogao napraviti Zdravka. Znači rekli smo train, use with flux, bam, bijeli ekran, odlično. I sad ovdje stavimo Zdravku u facu, treniranu. Man chasing ship, ne znam zašto, on ice. On iz svih njegovih fotki vadi tu facu i pravi ga tu, evo. Ovo je Zdravko na ledu sa ovcom, Zdravko ganja ovcom. Uglavnom nije loš. Man playing metal guitar. Fino čovjek svira gitaru, evo, svira gitaru. Naravno uzelo je okruženje s ovih njegovih slika, znači njihovu garažu. Da sam njega izolirao na svakoj slici, ubacio samo kao PNG. Mislim da bi funkcioniralo još puno bolje. Ali nije loše. Šta se ovdje dogodilo, opala mu kosa, izgleda ko iz Strapping Young Lad. Person beating kangaroo with the guitar. Ovdje drži klokana, ovdje ima nogu preko klokana, ovdje drži gitaru i klokana. Person eating big slice of cheese. Ubit će me Zdravko, Mike mi će ubit. Person giving a bag of money to video editor. Uglavnom funkcionira dobro, pustit ćemo sad Zdravka na miru. Došli smo do train i došli smo do asseta. U assetima nam se nalaze svi asseti koje smo radili, šta smo pravili. Ovaj nam je jako dobra. Možemo recreate in flux. Što je to recreate in flux? Ajde da vidimo recreate in flux. Dobro, ništa mi se to nešto ne sviđa, ali dobro, evo. Zdravko jede sir, ovo mi je zanimljivo. Ova sparama je dobra, turn into video. Pošalje ga odmah u video, pita za rezoluciju, pita za sve, idemo na... Hong Yong je minutu, ajde, za 1 minutu nek napravi nešto. I high low nek napravi za 10 minuta, evo. I sad je on je sad ovo napravi, evo. Jel ovaj Hyung Yang očito ne prima input sliku. Start frame. Vidi, može se uploadat. Nešto se smrzlo, ne mogu ni gore ni dole. Sve se smrzlo. Ne vezi. Kako se smrzlo sad? Stisnuo sam start frame i sve se smrzlo. Joj, životi. Joj, vid, stvarno, sve se smrzlo. Sad ne mogu ništa. Kako ne mogu ništa? Mogu gasiti to? Ne mogu ništa, sve se smrzlo. Gledaj, desni ekran još. Au, raži u mater. Šta je ovaj crni ekran? Šta on predstavlja? Tvoja narudžba. Ne, ništa neću. Ugasi to. Nikakve narudžbe neću. Opera not responding. Evo nas nazad konačno. Ja stisnem home, on se mrzne. Što se cijene tiče, imamo 4 verzije. Free, Basic, Pro i Max verziju. Znači 4 verzije. Free 0, Basic $10, Pro 35 i Max 60. I ovdje ispod imamo sve, znači svi feature i šta nose određeni modeli. Znači Max $60, platiš i možeš napraviti 10.800 flux imidža, 540.000 real time imidža, 2745 training jobsa i commercial license. Svaka slika, svaki video troši nekakve kredite, tako da number of minimax high low videos 229 komada mjesečno. Pokazat ću vam stvari koje sam radio. Znači neka žena jede neke stvari, ovo je neki čiča pas, dosta ružan, dosta smiješano, dijete ide za psom malo debelo, ovaj se nije pomakao. Žena kuha aligatora, to mi treba za sljedeći video. Uglavnom vidite to, kako to ide. Da zaključimo priču, Crea AI, ne čekamo više ništa da se napravi, Bogu hvala. Evo ovako, postoji ovdje u kutu nešto što se zove usage. I sad smo na usage i sad pokazuje koliko sam čega potrošio. Znači najviše minimax high low potrošeno 78%. Za razliku, Luma 4%, Hunyon 2,3%. Ovo mi pokazuje da je usage 78%, što znači da imam još jako malo vremena gdje će mi i ovi 12% iscuriti. I to vam je dakle $60 koje ste vi spržili za nekakvih 4 do 5 dana. Dok Minimax daje neograničeno videa za napraviti, košta $40 više i nema sve ove funkcije treniranja ovih glupih modela i svašta nešto. Da li bi preporučio da ga uzmete? Ako vam se zeza, ako vam se igra, da. Možda na tjedan dana, na mjesec dana. Ako ćete raditi slike, onda vam je ok. Ali ako ćete ići raditi video i koristiti
Runway, Kling, onda je to druga priča. U početku mi se činila dobra kombinacija, Runway mi radi neke dobre stvari, Minimax mi radi druge dobre stvari, Kling mi se sviđa za nešto treće, Soru nema tu pa i nisam probao, ali mislim da bi bilo bolje da su stavili $100 i da su stavili da je neograničeno sve, da ljudi mogu to pumpat ono. Čini mi se da se puno duže čeka za svaki video, 300-tinjak videa bez problema dnevno napraviti, a ovdje 270 ukupno u mjesec dana, to nije dobar deal. Moja preporuka, ako se želite igrati, poigrajte se, ako ne želite, izbjegnite Crea AI, jednu od kako smo rekli u startu, zaboravio sam već, jednoj od najzanimljivijih AI platformi za kreativne individualce, kako je to išlo, već sam zaboravio, nema veze. Da sumiramo, $60 max paket, u max paketu svaka stvar od videa i sve što su ponudili, sve fino košta. Htio sam napraviti jako dobar video za ovo, međutim razočarao sam se što me skucalo, nakon 4 dana sam ostao bam. Da pogledamo još jedan put u S, da li se nešto pojavilo novo? Pojavilo se. Vi koji znate Zdravka, rećete da je Zdravko upravo sad nije više Zdravko. Ja poznam Zdravka i to nije više Zdravko. Neko ko ne zna, vidi lika čupavog, ni ne gleda u pare, njemu je to sve Zdravko. Joj, bože, opet je nešto zbrejkalo, znači ne mogu izaći iz ovog. Exit, full screen, stis escape. Lijep pozdrav svima, hvala što ste odvojili vrijeme da pogledate ovaj video. Ako vam se svidio i ako niste potrošili $60 uzalud, lupite like i subscribe i recite hvala što ste to napravili mjesto nas. Ti jedan naivni umjetniče koji trošiš novce na ovakve stvari. A šta ćeš?